Prije par godina mi smo kao organizacija radili analizu koja se upravo bavila pitanjem isplativosti malih hidroelektrana ukoliko one ne bi imale podsticaje, isplativosti naravno za privatne investitore u male hidroelektrane i analiza je pokazala da ukoliko bi se projekcije očistile od subvencija, da bi privatna isplativost ovih projekata pala na neprihvatljivo nizak nivo, što znači da nije bilo uspostavljenog sistema podsticaja, niko ne bi ulagao u projekte malih hidroelektrana i danas bi imali sačuvane crnogorske rijeke od devastacije jer smo izgubili jedan značajan broj. Projekti malih hidroelektrana, osim ovih subvencija finansijskih koje mi dan danas plaćamo kao građani kroz račune za električnu energiju, a dijelom iz budžeta, imaju i druge vrste podsticaja. To su da imaju zagarantovan otkup električne energije, da imaju pravo prvenstva preuzimanja električne energije u sistem i sve ovo je jednu kreiralo atmosferu da ovaj biznis sa malim hidroelektranama, kada projekat uđe u eksploataciju, praktično nema nijedan rizik. I ovaj posao bio namijenjen onim privilegovanim. Nije ga mogao svako dobiti. Ono što smo dokazali kroz prethodne godine rada jeste da su projekti malih hidroelektrana, osim toga što su ekološki štetni, svi to znamo, da one da projekti malih hidroelektrana dovode do trajne devastacije riječnih ekosistema. Oni su i društveno-ekonomski neprihvatljivi, energetski neefikasni, da kažem, jer ne proizvode značajne količine energije i finansijski štetni za građane Crne Gore upravo zbog ovog uspostavljenog sistema podsticaja gdje smo do sad platili više desetina miliona eura privatnim investitorima, a nismo dobili ništa. Nismo dobili ni dovoljne količine energije, jer su to projekti koji ne proizvode dovoljne količine energije, znači ne doprinose dekarbonizaciji elektroenergetskog sektora. Dobili smo ubijene rijeke. Osim tog ekološkog faktora je jako važno naglasiti i izraženi negativni socijalni uticaj, zato što kada se pregradi jedna rijeka na više mjesta, u jednom selu, ona postaje suva ili nema dovoljne količine vode za one ljude koji žive tamo, koji koriste tu vodu kao temeljno ljudsko pravo za osnovne životne potrebe kao što su vodosnabdijevanje, navodnjavanje, napajanje stoke. Vlast prethodna je radila to da se destimulišu ljudi koji žive u tim selima i da napuštaju svoje ognjišta, umjesto naprotiv da politika bude takva da se kreiraju uslovi da se ljudi vraćaju selima i da tu kreiraju neku svoju budućnost. Prvo, naučili smo da definitivno to je bila jedna pogrešna politička odluka. Vjerovatno se i prije nekih 15 godina nije dovoljno znalo o ovim projektima. I ovi projekti su možda mogli biti i dobri ukoliko je to bilo planiranje strateško. Pa se tačno odredilo tačno na kojoj rijeci može uz adekvatne procjene uticaja, uz transparentni postupak i tako dalje. Mi smo imali jednu stihijsku izgradnju tih projekata. Šta je izlaz? Izlaza nema tamo gdje je napravljena šteta. Jednostavno je šteta napravljena što se tiče tog ekološkog aspekta, što se tiče finansijskog također, jer su koncesionari dobili podsticajnu cijenu na 12 godina, plaćat ćemo još dugo godina privatnim investitorima u male hidroelektrane podsticaje i ja tu ne vidim neki izlaz. Ali međutim, postoji sad druga jedna stvar koja zabrinjava. Opet dolazimo do jedne greške koja se pravi, a to je da trenutno nadležno Ministarstvo energetike i rudarstva, odnosno rudarstva i energetike, pokušava da kroz jedan hitan i ubrzan postupak usvoji novi zakon o obnovljivim izvorima energije bez formalne javne rasprave koja treba da traje najmanje 20 dana pa do 40 dana ukoliko se radi o nekom zahtjevnom i značajnom zakonu kakav je upravo ovaj zakon, gdje se opet kroz ovaj zakon ostavlja mogućnost podsticanja malih hidroelektrana do 10 MW kao što je bio slučaj ranije. Ovo zabrinjava i otvara brojna pitanja zašto. Kada je dokazano da su projekti štetni i ekološki i socijalno i energetski su beznačajni, zašto opet vlada otvara mogućnost potencijalno da se grade male hidroelektrane? Ovo je nešto što treba definitivno promijeniti i uskladiti također sa zakonima regiona, jer recimo Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Kosovo su isključili mogućnost
posticanja malih hidroelektrana do 10 megavata i mislim da apsolutno ovo trebaju raditi naša vlada imajući u vidu njihovu ukupnu štetnost sa svih aspekata. Zakon ministarstvo je organizovalo nekakav set okruglih stolova i pozivaju se na hitan postupak kako bi dobili zbog povoljnih kreditnih aranžmana i grant sredstava. Taj proces je završen, sada će to ići u dalju proceduru. Ja vjerujem da dobar dio crnogorske javnosti nije bio upoznat sa ovim, da se sprovodi taj set okruglih stolova i ovo je jedan postupak koji nije na kraju dovoljno transparentan, inkluzivan i na kraju nije ni u skladu sa Arhuskom konvencijom. Uglavnom, koliko sam upoznat, tu se radi o slučajevima gdje male hidroelektrane nijesu izgrađene, znači zbog obično protesta lokalnih zajednica, da i taj sam moment zaboravio da pomenem da je gdje god je krenuo da se gradi, odnosno da se gradi jedna mala hidroelektrana, je bio protest lokalnih zajednica i veliki otpor. Da se vratim na ovo pitanje, znači radi se obično o ugovorima i projektima koji radovi obično nisu započeti ili su bili u nekoj ranoj fazi. Šteta koja može da nastane po državu, opet finansijske prirode, mogu sudovi da presude da im se dosudi možda izgubljena dobit, ali nadam se da vlada ima dobru pravnu argumentaciju da će to da brani, jer nadam se da su ugovori o koncesijama raskidani na bazi nekih realnih pravnih činjenica.